Yo Benjamin Ninyes Munya Kowe Teshi Pro. Teshi Begin Ash ni 31st January where I call Teshi Pro game. We go champ eba pe bi any champ eba shiam. Many eke eba shiam. Nige jomo ke nunani yo aba jo Teshi Pro game. No champ yes ba mi wofte bi mami wa suma ka mi lo gbe o full name ke ka gbe ni watch house and ba no egbe ba gbe. Kibina cho mi to floss ni papo alote. Normally known as Theo Lopez. Onani. Yeah. Champion shibami box ajibu shi egole mukutumu mi alo kwolo eni ko boxing ni kemo le mi ele ni weight no yo wasum wo bibo age mini weight to your boxing ni. Oh me 115 niji 52.2. Onani. Yeah, weight class no. Okay. Sure. Okay. You know champ over there shibami so far matches any win yem ke o abibu. Everybody know matches could be 13. You win 13 and 10 can by way of knockout. Oh okay. No be 10 ele knockout. Onani. Champ yes shibami body no ni okay win 10 knockout ele that feel baba me won wasuma ge o gba o secret feel bona fe ni to ibolo ehun ana sanegba emi se. Orabe boxing na no je body ake no e. Je mo ko train ba feel ba chun. Okay. Onani. Boxing ka no ayemoko ni ke mapawa na game ni eke ne mapawa na ayemoko ni ne mapawa una Okay. kesa no puno wa femini waya Okay. no jine ni nege power ke ni be je na ma ke atun ni na afio mi anya afio na ka po ara ke obanu je champion wa femini obanu win by knockout so obanu win champion by mini by points I want to come back pe ko mo le fin ya jokele femini ogbona she point wa femini obanu get champion by points she knockout tell no get champion Champion shibami so far o 13 fight say no fefe teno no money bo nche no rotation again le tough wani o kan shi fi o win bo shi ona ge o kepi shibami. So far much was it is fight enyo close you know UBO African belt okay David Tego no okay yeah, very good boxer and if you then ke Bracknell only get on WBO global Did you recently no fight no okay champ Ghana be low boxers alo gamen small boa ni wo ba suma ga wole secret because activities ko me ni onage oje Ghana shi ana boye mi tumo afi party afi mini woni oko wo na ga maja no je ami ke ni bi ni still e won me small bo imo ya dani me na bo na me small because ana afọ bo na nkeke keni bi wasuma ga wole na ga secret ni yo ona ga ndele mi ona ni yo nji wala e je kan awoda ni se onu tumo no tun e be je kan awoda ni wo no tumo no tun etumo radio station ko gbopo wa no taje no fe mi o tun se wo no tumo no tun age I ga feel me I ga tun no tumo no be ani ye young no this is the time ba fe mi no fe no fe e get life like gbe no tumo na kra ni retire alone ke mi pa no tumo man ma fe mi ma ye life ni mo ko ban okay be ani ke ye no tumo mi no ki atel ko na wa we ya tabe wa na wa we she gbe life na ni achieve ni ma achieve ki atel ko ni mi ye wala moko ni ewe no ko age wo boss na ewo mla efe ne ke training dan tabe dan te club dan te bi tabi emi osumo na yu yin oni fe na ba fe mi aba yin wala gani bele je ma o won ge gbe no tumo na ma fe mi wa yo ma yin wala ni tumo mi tu ni ke ndapo mana ge o tu ni ke ndapo ni nyama tu ni ye no ko ni ba fe mi ba kun e ona ni makwen bi Yoruba go na mo kemi wose ko dani nyama funu ko amanya fe ami ko Yoruba de ni ma waste shika ke ya outing wala gani bi ni bi ani ise ko ni nyama tunu ko no ko e ibe no ko e ko bi Yoruba amage wo no ba o ba o shika o fe ni ko ke ko am ma shika na me na ma fe mi amuka am kwa me ibe oni ni tumo no ko no ko fe mi e happen to me no mani bo o stay but de ni ka ya ma te so ma ya ma te o ina ko ma ya she
nini mi kenya ke shima Okay, wo mi, ya ke shima fe jang gbe no tuma na ma fe oba bo ske aya boxing program le na fe fa inu tuma ne a tuma o ma ya shi apart from inu tuma ga ka kule okay yo champ ni oye oyeje o asun obi wage yo afi enyi o na ye 23 wana 24 this year. Oh okay no bo ye yon wa Ona ni o ye yon ni e wale o sa ke tun ni ba tun na ni mini e wale fe mini e shi je mi champ ye shi ba mi o fa o le teshi plug mi ji to mi u ko le teshi plug o le teshi mi mi le shi ko bi na okay ko ke anu ogele o anu win le angele o die box and o ni e fe enye efe nugo o wa win le oh no ma ti na ti like this because mo wana sa okay champ shi ye shi ba mi nuko ni le question ni le eyan man bi wa ni yan wo ake be ma design ye shi ba mi la se o interview ko mi o yu ake ken mo fe bo duro mo o cho world champion shika no ba na o ba donate eko akucho no je mini ona alo mini potin ni ewo no na ake ken mo fe bo duro mo sano wa akucho no je miji gamashin o asu ake wole na ga no ora ni eje o yin akucho ko mi down o na mi ni jeme shine yo okay ani oya me ko me gbege be ko me yin na me future shine am be wa lo ba fe to mo future ba fe am life ba fe mi ba sa e ko me ba fe mi ba fe ju am ko me ba ju ke ni bi ni osumo ni da ni a che wo o kucho mi no a che de me gbe ko ni ona sa ko fe no ko ni ko na fe mi a che de me gbe apa ni ko fe no ko e ni mo ewa mi ni fe o mi ni ewa mi me ni wa mi ni ewa mo ni wo e mo ko ni ke no ko o cho mi no to fe am bi mo na ke mene ejo ma bi je le pe ejo yes sir even though ki mo go ba stone ko ba fe mi ba full life ko wa jale ojo ma bi le fi otmo mo no tumo la o le tun ba fe mi no ba fu je mo fi am ke no tun ba fe mi ba ye bo yo no mo yo ba wa ko ni mene fe mi aba bo ko le mo ko je mi le apa e ba wa bo dan so no we apa so ka tun apa no ba fe mi ba wa bile ni bile fe mi ene tun ko apa je shika no ba wa mo ko kuna ko te ko na cho ba mi rashi machine ne ba no box ne fe ni ke fe ni e ko ogbo pra po no bi ko na bi po ba ne ke gbe apa ba fe mi e ba nya me ba follow mi ka shi bi na me le jama ba fe ni bi ko mi ni ba pa o fe mi o fe ne ba fite be o da na ba ka ke shikwe o no apa yo e fe o ne ke mi no go no bo fe no ba o fe life ko no bo fite apa be shi ko wa no ba fe mi mo ba job me bi ta shi be ko sometimes ke ona ke nye ma ni enwe e force ake shima fi ma anytime ma ke nye no ma ko fo na ke shinya chomo ko no e mo ko twa ke na ge na nke onu go ya no ba sin no go e fe tumo na ga ni e ka ke no kin be no ko ni fa go ma ko fo ma twa shi machine no e twa mo po mo ko ko ba twa e na no ko e jime fe je onu papa no fi o sala ka no fi o mi no fi o ni mo sumo le ba fi mi ba show yan shi mo ko ba te kwa go boss and mo ne no fe she be no ko ke me ne twa we ni no ko e gbo na ge ni bi je na ga o sha ya boss and no ko e ba fe mi ba be bo she ni mam na yo sportsman pe ni ge e tu ni ge ma bi ba fe mi ba ja bo no bi o sportsman ni shika ke bo atu ni bo na shika bo po ayo shika sportsman e tu ni le ba o champ o anu ko e fe ni ke champion ni ba film ni e ba shi ne ke ni aka film e ka fun no a film ni o ke mene ya wo se ya no mene ya no mene fi ni e be shi champ no yo o na kan challenge se age me for bi mo me for na kan wi mo age o champion mene ne ke ni ka definitely aba wi no go gbonu a film ni against go okay no in life o like ko ya ko definitely die mo fe mo ba wi apa ba film ba news o death no wana me ba wi challenges ni me ka o wi against bo no wo wa me ni fi obo e ko wi against bo no wo ba wa ko mo fi o be like ko in life no na challenges e no film o mi o e ko no fe no ba fi o ke enyo le sumo no wa yin wa fi ko no ke wo le yin bele okay yo champ yes ba mi Christopher no jibo alo Muslim jibo
Christopher no gym. We are some regular get down ba we are low on and off. No ni ya da oba. Ni ko agishije mo je da na ga oba so mo train. Abanya feel life. No na feel life. Mo ma tasha ma feel me. Mo bo life to alo me che mo ma tasha. Mo feel me. I'm sorry. E get quotation ko me kan ni no shin alo no ko. Yo so fo de ya so mo. O man ma aji ma kala ko so me ma bo ma selo. Yeah, ni Ke te be blam ya chon. okay. Fine no. Yeah, so much de da na ke da san ma so. Champ, yeah, shiba mi. Wa ba bibo sanji e ko make enu no keke. Okay, o sandi ba e bana be. Me yes no okay J boxing. Oh yes, he start boxing. No me no at the age of 7 years. She no me can say me no straight fight here. What to me be. Beni no ma be me ba ko na ga. Ko bon boxing wa family. Ba bo da me no ba ke me we. O ni ma fe attempt and go be me. Ma gym ma family. Bon boxing no ba bon boxing ka say at the age of 10 years. No me 7 years ni no here. Street. Be no get ni be at the age of 10 years ni ken ba wo. Okay. Boxing ma up to now. Okay. You know, champ, ke okwe boxing ne no okase ye bude nche omi. Imos mo ni ono boxing ne kawa because wole mo kutumo tachole ten Aikoti, Joshua Clotte, Agbeko King Kong, Bukom Banku, Azuma Nelson, DK Poison me can be I'm a Ghana being. She only guy named Duke Micah. Duke Micah. I'm a fan I'm a Jane tachole ten. I give you name Dobe as a Dobe make be which come be make be I'm a fan I'm a Jane. Ono mo to oni was otomuni ofe game alo Ghana be promise age amina emo ke eli because bi ani o last match no no mi le gon e ani ma ime bo no wa no minishi wo o ba tun teshi plug no ani game ke Ghana be fe anake akwoyin ye o training film ko no fi anomi ni bo to ni ofi wo mo to e plug ni eje kenke isuma fe to mo te mo ko e fe I no fe to mo disrespect je no we ye mi inside le ba fe no. Yeah. Ona ne me so ma fe tumole mi to ma fe mi no. Yeah. Ni wo se mi ayu aga shi o mi ni ba fe ne gene. Shi gen ye mo na ga mi to ma fe tumo azma ne salon. Mi to ma fe file. Okay. Ona ne wo me ba wo champion samba wa mba ho. Am ko one belt. Shi mi ga shi nchi cha ga shi. Je ni mi ko one belt. Mi to ma ko fe o belt fe ko no chon disputed. Like no chon fe mi ni. E be easy. O ma mi no ani ko aga ne gen outing to ma je no ani me te ma fe ma che me da ga no chumo tax ni ga me e kan sha ko e be na ga ba fe mi wa no fe na ga no chumo. Okay no ga me nya ga mi to ma fe be mi to ma chun the first Ghanaian boxer ni ba fe na ga ni e be me ko me ba chun shi mi ke nye chun undisputed there mi fe great ka ba Ghana me wa chengbe abacha zuma ni abacha fan be egbe me wa fe mi wa chengbe wa onani. Yeah. O last question eji bi ani boxing ni ano ye Ghana tumino ochu belt so far belt any okolo na agbeni we no mo your world any o feel like menele o target ni o to ole wa ye boxing so far in here 4 belts. In here Ghana belt, the national belt. Then in here UBU Africa Intercontinental. One year belt. Then in here remember VNM belt WBU Africa, which is bantamweight. Then in here WBU Global, which is Superfly. Then money intercontinental Tony Calero, Jesse Rodriguez. Then here belt unified. Here belt 18. In here WBC, WBA, WBU. Near belt 18. Then here Ring Magazine. Then I rank me a 10. Never joined the social media. I rank me a 10 Ring Magazine. Ni IBFA Mexican boxer kuni ni IBFA. And then IBFA I rank me world ranking me can number 13. Okay. Can number 13. Oh, ben I share WBO na can baba ranking me. No, ben no ni mo. Okay. Because baba boss ranking can number 11. Okay. Niji Ghana na lo world there world ranking me boxer. I boxer in can number 11. Nkaba world ranking me IBF in can number 13. Oh, okay. Yeah, then woman WBO win after me. She got the bantamweight WBO in can number 15. Oh, okay. Yeah, Nikoba IBU
I be no world title ni she I recognize it let more WBC WBO WBA ke IBF she no world title no ko you man not tego no ko ne ko okay she no recognize it let chon fe to other belt say okay no so far no call you boxing me aga o no o na get boxing ni e wa o life alo te una ni bi ten me na get boxing one life wa okay no aside boxing no feel no ko boxing ni no okay live all life ke no feel no boxing no ni live all life okay ni boxing ni aside boxing I mean works communique wa film no chumo jun communique kamo yen ma film no afi in like a boxing no ni ban man na kan shika no na kan bani ke film na no chumo no ni me sacrifice me gbe ko ma film she boxing denche shika yemi age as young boy negule muku ena o interview ni ekole le we wa spirit no tumbi ni o jinshi shika yemi ni ke mo ke wo mi ni keep a focus le won was e ba ye ke wo ku yin na wa re internet shika yemi wa re internet ko former world champions dia bo na mi ko ai azuma ne sekwe aizo dobe mine Richard Comey Joseph Abuko ko ami ko fan bi ona ke shika yemi ne ba femi ono ke wa family wa ni ko ano bo your series ko ano dollars alo ano euro say no ba chake o ma no na ge big play shika wulo ni ko ni $1 million ko wa Ghana odogoji wo ke mo fe o ba blow so far no bomb boxing no money we o fangbe dan okay boxing e fangbe alo Ghana ni da me boxing e fangbe ona get before ni ke no gosh ba you ke experience ni na it mo down la ka she it meant me games tournament okay she left fanko be na you know e bi e meet ko me to me no she me no ba plug no was mo no che majam no ni oteni boxing ni no ke boteje o ite Uzbekistan ancien country c'était Uzbekistan était Sénégal no African Olympics qualify était Sénégal then était Italie no Olympics qualify no then ba était Thailand Olympics qualify no okay then était Cayman Island one month for 20 months 1 month the 22 Cayman Island 1 month okay yo champ me ano ono o match worldwide ke how do we call it freezing my bones no she na agbe no mo na me age aju ni box ajibo ke okwe dade no face no okwe na kan match ju yemi alo anoni I predict winner most likely you man an kwale am fighter ko am fighter up to date na fi okwe fighter I like tomorrow na ga like tomorrow ko fighter full fighter I like okwe I like she agamata she makwa fighter na ntago she ko fighter evet mo ngbo ni tashi ya no tumo yin okay but me fighter no say me fighter so me ko mistakes ni fi evet mo ina time mo kuno ne ba fe ke me ni target ke ni bi am fight ni fe videos je ni so ma ko am fight okay man ma ko am fight she bi an tax ni kan yin me to ni me ko am fight ke ni me be boy o yemo mi pochu age ne ke kunkun bag ya ke Van Damme ke ni bi ne po le o ka me po besan ni ora me ko ni ko movies action movie ni ko movies wa ke ko action movie ekolama ko mene ni to be ni ke ko action movie ke be ni ke ko na okay le chen to mo get me to ma ekoli ai ni ma ye ni ke ko boxing na mi ye ni alo mi no ko ke tashi be mi ko action movie ko ni wana movie ni e fine to mo life story movie to me bona mi ko ona ni she champ question ko mi mo bi fe ge ko ba bi ene le wo bibo wa o wa ko bitering mi if you serious wa no sure o mu da ni o pe mi ko bitering mi o pe mi she mo bi ge mo ni ko ba bi wo bibo age o ye mo ko ni o date le serious ni le o ye ken wa almost like calling your girlfriend ni ye ken wa ni kele okay o ba nyu ale shout out ketchum plug no alo no ele for one or two things it's normal se be ke ashe na ba she bia ni sumo na ba na letu okay ni me ba belo tu ke she na saka mommy sweetie if I know you no ege nga board she no for ada wo shuwa ele pa ge mi ma bia ni eche nga job wa ge mi ni o fi bi okay o ba teshi plug game o shi
ganton o bateshi ye sumu no yo a teshi bloke o fans ko supporters fin across global fin no bia ni no share keju ye mukoni wa asumage o shout out le plug yan bo egbe no wa no shout out mo fi am shi nyeme nye ko we teshi plug nege egbe ne mo ni ani egbe ne banye deji Akwara mineral water agbene JTS stylist ye teshi aduem agbene August Town ye teshi aduem ameji meni ani egbe ne banye beno agbene inside out ye teshi first junction ameji meni ani nege egbe ne banye beno mi akapa no 13 fe e anu life ye inside out Kevin Boy eba ekenya no me fin e fan base fin e organa fin 13 fe won kwenye fin kemba inside out o nyeme to be nyelele kwen mascot je wo yo wala e shin agen nye fin nyele oshinale yeni okale be eba shinumo wo yo se Ghana man bi fin minba yo wala fin Lopez unke yo se wa yo if eku shedoko o ba gbele mi large e kongro no numo shedding na nya kuma bona no champion e shiba mi bia ne o fan base mo fia mo bubutue no am shout out a local a piece of advice ko ni e amami bia ne be ba kan shi big shout out can teshi plug like am ni kan opportunity ne ko no fame in ba je mo fia mo platform am wini egbe ko no fame o ba no we no fame o ba both station ke boxer for one way many station sell boxer and boxer wa fame we sell station no big shout out to teshi plug ake shami am ne ken be ne ke minda manager and she several to serve ke coach si Dr. Ofori serve ke assistant coach self in mostly Kenya no coach self come jo other gyms na am assistant coach na after Dubai money coach Elvis then when you coach ko ben won e feel fine one fight e po ni ke Rakinewa no eni bajime no la big shout out to coach Vincent Akainete John Atokwashi gym no big shout out can a team BF Atokwa Warriors no war no peace kemo Jamestown kemo Choko even though leadership on your fans be gym on ani mo fiam ba support o me benefit when you are in or you can Solomon can support the film achiwo ise je mo fiam ba ne ke mini e ke shika pianse shi mo fiam wa ne ke Solomon film e pianse ni oni wa ni necessarily wo ye mami to many can ata social media will sell or you can be any ba film ba ne sell wana kan wo nda mo fiam mo shi ke sponsors thing ba film support me in fight any no ne nda mo fiam mo shi there are don